Akhensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka yin'wana hi leyiwani. Vanhu ngopfungopfu lava mi kuma ku va xavisa miri va xisati or va xinuna va kona masiku lama va xinuna va xavisaka miri. Laha a ni la ku sola munhu or ni hleka munhu or ni vulavula munhu ku biha or ni nyefula munhu because i xavisa miri. Vanhu va ka hina loko wo vona munhu a ri ku xaviseni ka miri a ri munhu wa xisati, i nga pfuki n'wi hlekini na siku na rin'we kumbe i fambe n'wi vulavula ku biha kumbe i n'wi nyefula hikuva a wu swi tivi kumbe ndhawu ka siku ku nga va wena na. Hikuva a wu swi tivi kumbe ndhawu ku nga va wena, ku nga va xaka ra wena ri le kusuhani kumbe ku va n'wana wa wena. Leswiya vanhu loko va ze va xavisa miri hikuva ku ri na swivangelo swo karhi. Ku nga va ku ri vusweti, ku nga va ku ri munhu a lava ku ta ti kumela mali a yisa tidyondzo ta yena emahlweni, kumbe munhu ku ri munhu luya wena wo ti enjoy-ela ku xavisa miri. Loko ni nghena straight ka mhaka leyiwani, n'wina vo xavisa miri be careful. Ku na vanhu van'wani loko va ta ka n'wina va ta xava miri, swilo leswiya swa vona swi va swi kha swi lava ngati liya ya n'wina, chukele. Ku swilo leswiya swi ta kota ku nghenisa mali yo tala. Loko mo languta those people loko va ta ka n'wina va ta xava miri, a nga mayindi ku fika a ku nyika 50,000 kumbe a ku nyika 10,000 kumbe a ku nyika 2,000. Ivi a hetelela a famba. Wa swi tiva ku loko a ya le ya fida xilo lexiya xa wena kumbe loko a ri busy na wena, xilo lexiya xa yena xi va xi ri busy xi kha xi teka chukele leriya xi kota ku rifumo ra yena ri kota ku nyanya. Ni vulini ka ti-content to tala ka ti-content to tala ni ku van'wanyana va tirhisa na swivelekelo swa vo n'wina. I famba a kha a secha i kuma ku wena mahetelelweni ka siku i ta hetelela i nga ha kumi vana because those guys va fike va teka xivelekelo lexiya va nyikela swilo swa vona. Namuntlha i ti 14 ka February, van'wanyana va ta ka n'wina a fika a ku love or baby a ku vitana hi yini. Laha ni kongomaka lava ka va nga xavisi miri, a fika ku xavela present yo ma 50,000, 20,000, 10,000 swi ta dependa hi xiyimo xa yena. Kasi yena wa swi tiva ku hi ti 14 ta February xilo lexiya xa yena xi ta ku nweni ka ngati. He make sure ku every 14 February i kuma somebody. Kwala xikarhi ka lembe ro mahetelelweni ka lembe a kuma new girlfriend, a yi spoiler a yi endlela everything. Loko ti 14 a ku tana na present yin'wana u kuma ku loko i ri munhu wa xisati, loko u ri ke na vuton'wini bya wena i rhandzana na boyfriend timbirhi kumbe tinharhu va se tshama va ku xavela swilo leswiwani. Ivi a fika a endla yini? A fika a teka ngati liya, a teka chukele ya fida xi xa yena. Van'wanyana va n'wina mi kuma ku mi na problem ya ku mina a mi kumi vana. I kuma munhu a nga kumi vana a ri na problem ya ku a ni kumi vana hi rini? Since ni velekiwini tintangha ta mina tindzisana ta mina vamakwavo va mina hinkwavo va na vana, why mina ni nga kumi vana? Because loko ha ha kula ka ha huhwiwa i kuma ku i ye fika i hlangana na vanhu valava va tirhaka hi swilo leswiya, ivi va fika va teka xivelekelo wena ti byela ku ha ri na xona xivelekelo va tirhise magic ya vona. Ma vona se swin'wana hi va be careful vanhu va ka hina. Laha a ni kongomisa ngopfu ka vanhu lavo xavisa miri, xitshunxo xa kona hi lexi, kuma sangoma kumbe i kuma muprofita va mi endlela mirhi yo karhi leyi wena i tivaka okay before i famba ya ku xaviseni ka miri i hlamba hi swona swilo leswiya right through. N'wana swona swilo leswiya right through va nga ta ku nyika swona ku munhu luya loko a ta a khome swilo leswiya swa yena lahaya swi fika swi nga tirhi. Loko ri ni te ku ku onheleni ka future swilo swa yena leswiya, laha ni vulavula hi future yo a fika a ku tekela xivelekelo or a teka ngati ya wena a ya fihla swilo swa yena or a teka chukele ra yena a ya fihla swilo swa yena. Se loko u ti dyondzisa ku i kuma vanhu vo karhi va ku endlela swilo swo karhi every morning loko swi ta ku namuntlha hi siku ro ya ku tirheni ntirho luwa i na swilo leswiya kumbe i dya swilo swo karhi. Kumbe loko i ri munhu wa ripfumelo ka ripfumelo ra xintu, make sure before i huma ndlwini i pfuka nampundzu i khongela before ya ku tirheni ku va i papalata mindzingu liya. Ku na lavan'wani va ta hikuva va swi hakela va kha va lava ku fambisa ngati,
but ku na lava loko va ta ka ngati leyi va ta ku tekeni ka ngati ya wena. Se yanani ka tin'anga ta xintu tani ku fana na lava ya ku tin'anga ta xintu lava tirhaka tikhampani va kota ku sirhelela mitirho ya vona ku valungu va va rhandza kumbe va kota ku kuma ti-promotion. Naswona leswi a hi problem tanihileswi van'wani va ya ku na le ka maprofita va ya ti-promotion na wena endla sweswiya van'wani va swi endlaka u ya ngangeni mi byela ku mina ni xavisa mina ni kombela mi ni endlela leswi kumbe ka muprofita mina ni xavisa mina ni kombela mi ni endlela leswi ku ti-customer loko ti ta va nga fiki va teka tinyungu ta mina or va teka mirhi ya mina va teka ngati ya mina or chukele ra mina va fumisa rifumo ra vona van'wani va vona hi ku va tela sweswo na khensa ku va ni langutile danke.